Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu na kanalu. Da ljudi, znam, nije me bilo baš dugo. Zašto mene nije bilo dugo i zašto sam odlučio snimiti baš ovaj video? Jer želim podijeliti neke stvari sa vama. Nadam se da ćete me razumjeti, nadam se da će vam se to nekako i svidjeti i nadam se da ćete podržati moju odluku. Jer ljudi, mislim da je to. Mislim da je vrijeme da se stane, da nema više ovoga. Ja u ovom više ne vidim smisao. Definitivno ne vidim smisao u svemu ovome što radim i mislim da neke promjene trebaju se desiti. Definitivno neke promjene se trebaju desiti i trebam krenuti korak napred. Do sad sam u zadnje vrijeme, to jest kako je krenula 2020. godina, ljudi, konstantno idem korak unazad, što mi se nikako ne sviđa. I uglavnom, sa vama i sa vašom podrškom u daljem radu, ja ljudi želim da ovaj community blow upamo na next level. Možda su se neki poradovali da napokon Šime prestaje s YouTubeom, ali ljudi, mi nećemo stati s YouTubeom jer nakon ove pauze koju sam imao, pa stvarno realno zadnjih 4-5 mjeseci uopće ne snimam kako treba. Znači izbacio sam u 4 mjeseca sam izbacio oko 40-ak videa, možda čak i manje, što moj kanal definitivno nije navikao na to. Ali ljudi, od sad pa nadalje, znači današnji dan kad izađe ovaj video 8 sati, možda 8:15, možda će malo kasniti, nemojte mi zamjeriti, nije do mene. Obećajem da ćemo raditi daily upload, što znači radit ćemo svaki dan video. U 9 sati ujutro svaki dan će izlaziti video. Vi mi ljudi pišite što najviše volite gledat na mom kanalu, što najviše pratite na mom kanalu i također napišite što želite da ja i Ćofi snimamo zajedno. Jel ćemo ja i Ćofi sad hrpetinu novih serijala pokrenuti, hrpetinu novih igara, bit će zezancija na maksa, sprdat ćemo se, zezat ćemo se, pokrenut ćemo neke serijale i sa vama jer želim uključiti vas u cijelu tu priču, jer da nema vas ja ne bi bio tu gdje jesam, da nema vas ne bimo što toga. Uskoro izlazi video o mom autu, znači ljudi, jedva čekam da izbacim taj video će biti pucalica, a vi mi pišite u komentarima što želite sve da mi snimamo. Znači se vi pišite sad komentare što želite da snimamo ja i Ćofi i što želite da snimam ja sam. Naravno ja uvijek kažem da sam ja prvi zašto se ja magare, ali bože moj ljudi, nemojte mi zamjeriti. To je to što sam vam htio reći. Znači imao sam baš jednu veliku pauzu koju ne znam zašto i ne znam šta je uzrok te pauze. Jednostavno mi je malo ljudi nedostajalo motivacije. Iskreno nedostajalo mi je motivacije zato što sve dosta što sam radio sam baš preko, kako bi se reklo, preko one stvari. I rekao sam ne, rađe ću stat, izbacit ću video kad mi se izbacuje video, neću više izbacivati nešto što dobro, zapravo ponekad sam stvarno izbacio video, nekad kad mi se nešto ne da, izbacim video tek toliko da imam nešto na kanalu, ali ljudi, to više neće biti, neće se više to dešavati, to vam obećajem, jer ćemo sad krenuti izbacivati redovnije videe, to jest redovnije, svaki dan video u 9 sati ujutro, zapamtite, 9 sati ujutro Šime HD izbacuje video. Naravno ljudi, desilo se nešto što sam ja očekivao da će se desiti, da su nam neki youtuberi uzeli termin u taj ujutro u 9, jer znate da smo mi uvijek bili motivacija drugima i da smo mi uvijek bili, kako se to kaže, uvijek smo bili korak ispred svih. Ne mogu reći baš ispred svih, ali ispred većine su uvijek bili korak ispred i onda su ljudi morali nas kopirati da bi postigli nešto u svojoj karijeri. Tako da ljudi, mi ćemo i moj put dati još veću motivaciju da se potrude još više, jer šta vam spremamo Ćofika i ja, to je nevjerovatno. Hrpetinu toga bit će dosta i vlogova, bit će dosta real life kontenta. Ljudi, u subotu izlazi jedan brutalan video gdje sam iznenadio prijatelja. Budete vidjeli i s čime, tako da ja se nadam subota ujutro u 9 sati izlazi taj video, znači vlog, nakon nekakav kao vlog, nije baš nešto, ali budete vidjeli o čem se radi. Uglavnom ja se nadam da ćete podržati i taj video, znači subota u 9 sati, a i još jedna informacija ljudi, da ću početi streamat i na Trovu, tako da streamat ćemo na YouTubeu svaki dan, mislim pokušat ću streamat na YouTubeu svaki dan, uz to ću pokušat handlat i Trovu, zato što ljudi, trenutno financijsko stanje baš i nije kako bi ja želio, tako da sam primoran neke druge solucije povući kako bi uspio porješavati neke stvari, pošto imam i kredit za auto, imam režije za plaćat svaki mjesec i onda ljudi moramo handlat nešto drugo. Tako da ja bih vas molio sve koji me gledate da me zapratite na Trovu, imate dole link u opisu i u komentarima, stvarno bi mi značilo mnogo da to uradite, jer uglavnom da, zašto vam kažem da me zapratite na Trovu? Zato što ljudi, očekuje vas jako puno giveaway-ova na Trovu. Radit ćemo hrpetinu giveaway-eva, znači ja sam mislio to raditi možda svaki 1000 followera jedan giveaway. U početku, sad kad krenem
streama ćemo raditi jedno Minecraft natjecanje u premium account. Svi ćete moći sudjelovati i radit ćemo svaki livestream će biti jedno natjecanje. Znači ne znam, radit ćemo build battle, radit ćemo neke trke, radit ćemo sve, ali to će biti sve ljudi u Minecraftu gdje ćete vi moći sudjelovati, igrat ćete u jednom svijetu i onda ćete se boriti za nagradu. Naravno, onaj ko osvoji, ko bude prvi, osvojit će premium account, ali on više neće moći sudjelovati u daljem takmičenju. Tako da svaki put ko osvoji više se ne može prijaviti, ne može igrati, ali zato oni koji nisu osvojili ništa, oni će se moći dalje natjecati. A radit ćemo često takve, to jest radit ću možda prvih 10 streamova na Trovu, tako nešto, jer mi je to cilj malo da možda neki 10 premiuma podijelimo. Ako budete vi to htjeli, naravno zapratite me, čim dođemo na 1000 followera radimo prvi stream na Trovu, tako da ljudi zapratite me svi, a da ja više ne duljim s ovim videom, to je to što sam htio reći. Znači nestajemo, idemo dalje, grindamo dalje, rokamo još jače nego što smo rokali do sad, iako i malo dijete bi rokalo više koliko sam ja rokao u ovom periodu, a ljudi da, i vrućina je, nemam klimu u sobi, jako je teško bilo izdržati ovo ljeto, sad je već i hladnije, da se živit i moću se više posvetiti videima, više posvetiti streamovima, više posvetiti općenito svemu, a to znači da ću morat skupiti do sljedeće godine, do 3. mjeseca neku klimicu da uzmem, razumijete, da može čovjek funkcionirati u ovoj sobi, da ne umre od vrućine. A ljudi, vi mi uživajte, budite pozdravljeni, ja se nadam da ćete me followat na Trovu i zapratiti na Instagramu, jer na Instagramu svaki dan objavljujem nekakve gluposti, uskoro će biti hrpetina i slika, svega. Znači ljudi, uživajte mi, budite pozdravljeni, mi se vidimo u sljedećem videu, do tada, lijep pozdrav!